Ассалаумағалейкум жеңіш, қандай өзің? Денсаулық жақшыбы? Аяш қандай, балдарың қандай? Қызылдаған небірлерің не? Елдер келін алып, қол ұзарып. Қызматын көріп, чайын ішіп отырса мен дағдылы үйде иш. Мен подружкаларым сон болып салғандарда жүреді. Тышнықы отырыштарда, черникасыларда жүреді. Мен дағдылы жүрем ұшық. Үйде. Ұшы қатының жағы жамбады да. Қана ұлың бар бі? Айтты, сен елек оқшау айтты. Сіздер атасына оқшау айтсаңыз болады да. Қана балам, шақыр бар. Айтымшы балаңызға. Мен айтсам, мекшіле оқпайды. Мен екінші чолып машина айбайсың. Ей балам, менен тең достарым келін алып нөрілі оқып қалышты. Мен сендей малымда алып қачып көрелеріне олғам апаңа. Декі үйлене тұрған ойың бар бі, еркексің бі дегісін? Болды, қылач, қажаттың аре барың аре. Алып келбейсің баған. Жүрересің бе? Блин, выпускной соның болып тұр. Сөз жоқ, елки. Не пландарың? Пока что планым жоқ. Анясы төле қарайсың, лучше вуздарға тапшырды, Бишкекке тапшырып алды. Қойчу ошоның 4 жыл оқып, бакалаврды дипломы кимге керек? В любом случае ертең көйгө тиіп кетебиз баарыбыз. Андан көрө өзүң үчүн жашашың жакшы. Көйгө тигенден эле үйдө отурасың, сен эмне күйөөң иштетет деп ойлоп атасыңбы? Азыр андай нерсе жок. Только үйдө отурасың. Лучше надо учиться. Это ты так думаешь? И на самом деле жашоо башкача. Канале Майнкрафт, зона отдыха 312. Здесь мы будем расслабляться на танцполе. Температура поднимается, атмосфера максимально накаляется. Проблема болды, үйлениш керек болды, срочно. Кстати, менде бир идея бар, сага айтайынбы? Айтшы. Білесің, мен бір классташым бар, бұл Чайзада. Көргөнсүң бе, көрбөгөнсүң, бирок билбейм, өтө жакшы кыз да. Ошону алып качпайлыбы? Кайда алып качабыз? Билбейм, мага кыз болсо болду, алып качып үйгө алып барып отурсам болду. Мен чакырам. Жүрүп басып келелик деп. Спутниктечи, жаңы жол бар го? Ошол жака. Сен чакырасың балдарыңы, 2-3-өнү. Вот и все. Просто я ей скажу, тур аз келем деп. Все, не обижайся. Зачем я почему? Мен еще мектепте удалеком ваша зачем? Тихо. Чак, гай, блин, гай. Толсту, блин, толсту. Жап, оздың, жап. Иди уже. Бар машина. Танышыбыз, Байкал. Танышыбыз. Просто маса болды. Маса болды? Аз тештіресіз, бақылды? Да, жалауы көді помощный Нәжин Алмазбек. Оғатам сізді. Қызыл ағачу, адрес. Аз группаны сізге жіберем. Не переживайте, закон на вашей Как стороне. не переживать? Как не переживать? Что со мной случилось? Мы решим этот вопрос. Как? Кешір, қойыңыз. Так, аты жөніңіз? Алимов Құштарбек. Алимов Құштарбек. Сіз білесіз бе, ағачу бұл ор қылмыш екенін? Сіз емне үшін мұндай қылдыңыз?
Түшүндүктү айынан. Ойлонбостон. Айзада мен Бурулайдын өлүмү эсиңиздеби? Ооба. Келиңиz. Жолдош полковник, Мусатты. Келиңиz. Балам, не oldu? Балам, Ne oldu kuşlar bak? Ne oldu sana? Başınız mı? Yüreğimi düşündürüp bırak, joldoş. Ne oldu kuşlar? Ne oldu? Tırşılık mı? Балаңыз кылмыш менен кармалган. Qanday qilmish qilding? Ne qilding? Oldu ilama. Oldu. Ne oldu? Отурыңыз. Балаңыз кылмыш менен кармалган. Бачым секунд алып чыгып кет. Жүрүңүз. Büyümüzdü qoy. Азыр эсиңизде болсун. Балагачы бул мурда сабып болчу. Азыр болсо бул оор кылмыш. Жолдош капитан, эми сиз деле, биз деле учурунда жаш болгонбуз. Эми баланы көрүп атасыз, жаш. Анан эми мындай кылып, бир салтын окшотолу, бир чайпай ичип, үлгөрбөгөндөй эле кылып койгуз ушундай иште. Сиз эмне мага пара сунуштап атасызбы? Жок, кайда пара? Эми кыргызбыз да, сиз дагы, биз дагы, агайын дос тууган деген Сиз балаңыздын аркасынан дагы бир кылмышка кетип атасыз. Сиз эмне бизди ушу элден угуп эле бизди паралап десе пара берип атасызбы? Перед законом все равны. Бул параны алыңыз да чыгып кетиңиз. Бул жана соттун чечими менен иш кылабыз. Закон болсо закон. Мейли, келебиз. Жалал Абад шаарында мектеп окуучусун ала качкан окуя катталды. Шектүүлөр бул кадамга таанышынын айтымы менен байкабастан барганын айтышат. Ал эми көз карандысыз укук коргоочулар шектүүлөр 9 жылга чейин эркинен ажыратылары мүмкүн экенин айтышат. Эмне кылып койдум? Баарына мен күнөөлүүмүн. Куштардын тагдыры эмне болот? Мен жашагым келбейт.